the more animal protein you have, the worse off you are overall in your health. Tako da što više životinjskih belančevina imate, to je gore po vas što se tiče kostiju. So you see that they feed all these funny things to the animals. Tako da ste videli da sve ove smešne stvari daju životinjama za ishranu. But they also feed growth promoters. Growth promoters. Ali to su one materije koje stimulišu rast. Hormones. Hormone. Then they feed antibiotics. Tako da ih hrane onda i antibioticima. Probiotics. Probiotičkim materijama. All kinds of chemicals. Sve vrste hemikalija. Fear in the food chain. Strah u lancu hrane. Dioxin, for example, which is carcinogenic, came into the food chain in Belgium just before 2000. Dioksin, jedan snažni otrov, se pojavio u lancu ishrane u Belgiji i izazvao priličnu paniku. And because of modern animal husbandry, you have greater infections. I zbog savremenog načina gajenja životinja za ishranu imate velike infekcije. And so we did a lot of research on chickens. I onda smo zbog toga radili jedno istraživanje na pilićima. To see what the risk is for you and for me. Da vidimo kakav se rizik u tome krije za vas i mene. That's one of my PhD students there. To je doktorski kandidat na mom univerzitetu koji se nalazi ovde među pilićima. This is a normal chicken that is getting standard industry feed. Ovo je pile koje je dobijalo standardnu industrijsku ishranu za piliće koji se gaje. We find many deformed legs from decalcification. Mi smo pronašli mnogo izobličenih nogu zbog dekalcifikacije. And these chickens, I'll tell you, like Time magazine says here, are hard to swallow. I kao što Time magazin tvrdi, ovi pilići su teški za žvakanje, za gutanje. Dakle, teško ih je prožvakati. They also breed viruses like encephalitis viruses. A takođe su bogati i virusima encefalitisa, dakle zapaljenje moždane opne, virusno se prenosi. And the drugs that they get reads like a who's who. A i droge koje su all kinds of drugs. Su im date, su dakle lekovi medicinski koji su im dati vrlo su raznoliki. Now the modern industry runs according to this formula here. Savremena industrija mesa se usmerava prema ovoj formuli. And the formula simply says this: delta H a formula kaže delta H equals delta F je jednaka delta F plus T delta S. Plus T delta S. So that's the total energy, that's the food they get. Ovde je totalna ukupna energija, to je hrana koju dobijaju. Equals the growth. A što se izražava rastom? Plus all the other things that the chicken does. Its movements. Plus ono sve drugo što pile radi. Its što se kreće, što obavlja. Yeah, it's thermoregulation. To je termoregulacija kod pilića i sve drugo. It's immune capacity. Dakle, imunni sistem koji je pokrenut na radi sve drugo. So the industry is only interested in growth. A industrija je samo zainteresovana za rast. So to make that big, they must make that small. Tako da bi ovo prvo povećali, onda treba ovo drugo da smanje. Easy. Lako. Chicken you may never move. Pile, ne smeš da se krećeš. We will make your temperature perfect. Napravit ćemo ti temperaturu koja ti savršeno odgovara. We will fight your diseases for you. You don't have to. Here's some antibiotics. Borit ćemo se za tebe protiv bolesti, evo ti antibiotici. And here we'll make your feed nice and cheap and we'll give you some enzymes to help you cope with the rubbish we give you. Ovde ćemo tvoju hranu učiniti što jeftinijom, a onda ćemo učiniti da se tvoj organizam može izboriti sa đubretom koje ti dajemo. So they're caged, they cannot move. Tako da ih stavljaju u kaveze da ne mogu se kreću. Or they're crowded so they cannot move. Ili ih stisnu, dakle, u čopor tako da ne mogu da se kreću. Now that's not healthy. To nije zdravo. And so they develop all kinds of problems. Tako da se razvije čitav niz problema kod tih životinja. Japanese encephalitis, a deadly disease, is spreading amongst farmers.
Među farmerima u Japanu širio se encefalitis, dakle zapaljenje moždane opne, jedna smrtonosna bolest, užasna. And Malaysia had to go and kill every pig in the country. A Malezija je zbog te bolesti morala da poubija sve svinje u svojoj zemlji. They sent in the army to do it. Čak su poslali vojsku da to radi, da ubija svinje. The medical world says pig transplants should be banned. Medicinski svet kaže transplantanti sa svinja treba da budu zabranjeni. Not even the valve from the heart, because it could have an encephalitis virus and you die of brain fever. Čak ne ni zalisci na srcu da budu presađeni zato što mogu biti nosioci encefalitisa i možete od toga umreti posle. And since the mid-1980s, I sve do sredine 80-ih there's been a massive increase in infectious diseases. bilo je jako veliko povećanje infektivnih bolesti. And where does it come from? Odakle? Antibiotics. Odakle potiče to? Od antibiotika. Because the bacteria are becoming resistant to antibiotics. Zato što bakterije postaju rezistentne na antibiotike. Then came the Japanese disaster. The children are dying. Onda ona tragedija u Japanu, deca umiru. The children were getting food poisoning. Deca su se otrovala hranom. They vomited and the doctors gave them antibiotics Povraćala su i onda su im doktori dali prosto antibiotike and sent them home. i poslali ih kući. But then within days, thousands of them were in hospital. A onda, za nekoliko dana, došlo je na hiljade dece u bolnice. There they were lying on the floors in the passages of the hospitals. Ležali su po podu, jer nije bilo kreveta, i u hodnicima bolnica. And since then we've had epidemics all over the world. I pošto je epidemija izbila po celom svetu, And the farmers were saying, onda su farmeri rekli, it's the medical world's fault. to je iz medicinske branše došlo. They give these heavy doses of antibiotics. Oni daju te velike doze antibiotika. And the medical world was saying, it's the farmers' fault. A medicinski radnici su rekli, ne, to je iz farmerskih izvora poteklo. And they were fighting like crazy. I onda su se kao ludi borili jedni protiv drugih. So we in our little university decided to solve the problem. Tako da smo se mi na našem univerzitetu odlučili da rešimo ovaj problem. In the meantime, the problem got so big that the Spiegel published this deadly eggs and put the eggs in a coffin. Tako je ozbiljan postao problem u međuvremenu da je magazin Spiegel objavio sliku jaja koja su u mrtvačkom sanduku. And now it's a law in many countries in Europe that you may not buy an egg that's not fully cooked in a restaurant. I od tada je potekao zakon u nekim evropskim zemljama da u restoranu ne možete kupiti sirovo jaje, nego ono mora da bude jako kuvano i tek onda smete da ga kupite. So this is what we did. A evo šta smo mi uradili. We assumed Mi smo that pretpostavili you should be able to pick up whether it comes from the farm or whether it comes from human beings. da može da se odredi da li to potiče od farmera or from the medical. From the medical world. Da, ili iz If it comes medicinskih from the medical world, izvora. then humans have antibiotic resistant bacteria. Ako je to iz medicinskih izvora, onda će ljudi imati u sebi te bakterije koje su otporne. If it comes from the farm, then the cattle must have the A anti-resistant. ako potiče od farmera, onda će životinje na farmama imati rezistentne bakterije. So we went to the abattoir. Tako da smo otišli u klanicu. And as the farmers brought the cattle, I dok su farmeri dovodili stada u klanicu, we took the sample. mi smo uzimali uzorke. Then we took it to the lab and we analyzed. Onda smo ih nosili u laboratoriju i analizirali. We followed the meat all the way into the supermarket. I onda smo to meso koje je u klanici dobijeno pratili sve do prodaje u supermarketu. Now there's man who's working with it. A tu ima i ljudi koji rade s tim mesom. And so bacteria are added from man. I tako tu su i bakterije koje ti ljudi koji rade dodaju mesu. So the logic is this. Tako da je logika bila ovakva. If the resistance is high at the abattoir, Ako je prisustvo rezistentnih bakterija visoko u klanici, it came from the farm. onda je to došlo sa farme. If the resistance is high in the supermarket, Ako je prisustvo rezistentnih bakterija visoko u supermarketu, then it was added by man. onda su to dodali ljudi koji rade s mesom. And what did we find? I šta smo pronašli?
Abattoir 90.5, u klanici 90,5, retailer 79.5. Ova bakterija, dakle, 7.9, 3.9. 7, 3,9. 93.7, 72.4. 93,7, 72,4. Or here, Enterobacteria 100, 54. Ili ovde enterobakterija 100, a 64, 54. 38. 64, 38. And these are all the antibiotics we tested. A ovo su sve antibiotici koje smo testirali. So we proved it came from the farm. Tako da smo dokazali da je to poteklo sa farme. Were the farmers angry with us? Wow. Da li su farmeri bili ljuti na nas i tekako? So now what does this mean? Šta to znači u stvari? Have a look. Pogledajte. Chickens, you will find at least 3 different antibiotics in chickens. Kod pilića pronašli ste 3 različite vrste antibiotika, And beef, you will find at least 2. a kod govedine 2. From any sample you buy in any supermarket. Iz bilo kog uzorka koje ste kupili u bilo kom supermarketu. We analyzed how much. Mi smo analizirali i koliko. And we found 16 to 20 times more than permitted internationally. I pronašli smo da sadrže 16 do 20 puta veće količine antibiotika nego što je internacionalnim propisima dozvoljeno. And we checked the literature and it's the same in virtually every country. I proveravali smo literaturu i došli do zaključka da je skoro isto u svakoj zemlji na svetu. You eat the meat, you're on permanent antibiotics. Ako jedete meso, vi ste stalno na antibioticima. And we checked the development of the animals. Pratili smo razvoj životinja. And those that get antibiotics all have enlarged hearts. Very interesting. I sve životinje koje su uzimale antibiotike, kojima su davani antibiotici, imale su uvećano srce. And so now you get an infection. I sad dobijete jednu infekciju. And the doctor gives you an antibiotic. I doktor vam prepiše antibiotik. And it doesn't really work. I on ne deluje. But Ali some of your gut bacteria start dying from the antibiotic. Vaše bakterije u probavnom sistemu umru, dakle budu ubijene od tih antibiotika. Now you eat an egg with salmonella in it. I sad vi pojedete jaje sa salmonelom. Or you drink a glass of milk. I popijete čašu mleka. And by the way, the bad guys survive the pasteurization. I samo da vam kažem, loša je vest što one loše bakterije prežive pasterizaciju. And now they increase in your stomach, the bad ones. I onda te loše bakterije se razmnože u vašem stomaku. Now you're sick and you've got diarrhea. I sada ste bolesni i imate dijareju. What's the doctor give you? I šta vam doktor daje? An antibiotic. Pa opet antibiotik. But this bacterium comes from the farm. It's resistant. Ali pošto ta bakterija potiče sa farme, ona je rezistentna, ima otpornost prema antibiotiku. What's it going to say to the antibiotic? I šta će ona onda reći antibiotiku? You must translate that. Ne mogu to da prevedem još. Nisam se usavršio. So then you get sick. I onda se stvarno razbolite. Now if you're young and strong, you'll get over it. Ako ste mladi i snažni, preći ćete preko tog problema. But if you're a little child Ali or ako you're ste an old person, dete ili starija osoba, you will die if you're not healthy. možete da umrete od toga. So today we have the killers all around us. Tako da danas imamo ubice svuda oko sebe. Oh, so people say, I will start eating exotic meat. I will eat ostrich and game. Onda ljudi kažu, ja ću početi da jedem egzotična mesa, počet ću da jedem nojeve i gemove. But we have epidemics of Ebola virus in these. Ali u tim mesima imate čak ebolu kao problem koja se tu pojavljuje. Now you don't want to mess with that because that's deadly. Vi sigurno ne želite da se sa ovim pomešate jer je to stvarno nešto strašno.